Zdravo svima! Popularna pjevačica spala na 45 kg, oboljela od iste bolesti kao i Saša. Razboljeli su se iz istog razloga. Tajne posljednjih dana jedne legende, stres i njegov uticaj na zdravlje, priče Nade Obrić i Saše Popovića. Priče poznatih ličnosti poput Nade Obrić i Saše Popovića dodatno rasvjetljavaju ovu temu. Nada Obrić, popularna pjevačica, provela je kroz 3 teške borbe sa rakom. Ona je često naglašavala kako je stres igrao ključnu ulogu u njenom zdravstvenom stanju. U jednom od intervjua izjavila je: "Znam ja od čega sam se razbolela. Stres je okidač, svakako. Imala sam mnogo stresova o kojima ne bih pričala i negdje je moralo da eksplodira." Njena otvorenost o temama poput straha od smrti i osjećaja izgubljenosti bili su ključni za one koji se bore sa sličnim bolestima. Ostanite sa nama za još zanimljivih priča o vašim omiljenim zvezdama. Ne zaboravite da lajkujete i da se pretplatite na kanal za najnovije vesti.